Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Desi Karu. Kali ini aku bakal bawa kalian ke pesta UMKM yang ada di Blang Padang. Nah, gimana keseruannya, gimana standnya, ikutin terus kegiatan kami ya. Pasti seru, cobain deh kalau kalian nggak percaya. Hai, abang ganteng. Hoko Cafe ya. Oke. Sip. Guys, saya lagi di Lapadang. Sekitar 2 jam. Nah, kita mulai aja jalan-jalan malam ini ya teman-teman. Banyak stand-stand makanan yang di sini itu makanannya udah terjamin lezat deh. Nah, ada Abang Badut yang nyapa kita. Hai Bang Badut. Oke teman-teman, seperti yang terlihat ada dapur Arini. Nah, di sini ada berbagai makanan olahan dari roti. Nah, gimana? Lezat kan ya terlihat teman-teman? Dan ada minuman segar juga. Itu ada di dapur Arini. Sip, lanjut lagi kemana kita? Ke Alena Cake Shop. Nah, ini lagi ada abang-abangnya teman-teman. Banyak stand yang terlihat begitu padat ya teman-teman. Ada agam durian, kalian bisa memakan semua jenis durian di sini. Olahan-olahannya seperti pancake dan lain-lain. Di mana lagi kalau bukan di Expo UMKM yang ada di Blang Padang. Nah, teman-teman, banyak sekali terlihat makanan-makanan yang berjejeran yang bikin kita bikin gemuk, nafsu kita makin melejit, teman-teman. Dan kami perginya malam karena ya sempatnya malam ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ada Seven Kuliner, ada bakso goreng, ada toboki. Aduh, aku nggak bisa ceritain deh, pengen banget teman-teman. Oh my god, gorengannya teman-teman, siapa sih yang nggak ngiler? Aduh, ada rujak cutbit juga yang ada di Blang Bintang. Buat kalian yang nggak sempat pergi ke sana, bisa langsung ke UMKM yang ada di Blang Padang ya. Nah, bisa dibungkus juga buat kamu yang mungkin nggak sempat makan di situ. Ada dapur Nah, ya ada yang jual es pisang hijau juga. Nah, untungnya teman-teman di sini kita nggak berdesak-desakan, masih bisa berjalan sesuai rute. Ya bagus lah ya seperti itu teman-teman. Kita nggak gimana ya, udara yang bisa kita hirup itu masih lega gitu, nggak berpapas-papasan dengan mereka yang harus berdesak-desakan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tidak hanya menjual makanan-makanan, juga ada yang menjual seperti sepatu, baju-baju daster, ya banyak macam. Nah, seperti yang terlihat ini teman-teman, yang berasap-asap membahana ini, kalian tahu apa? Kalau si abangnya bilang fruit cool ya, nggak tahu lah gimana apa itu. Pokoknya kalau kalian makan berasap-berasap. Nah, ini harganya sekitar 25 per porsi. Nah, kalau aku sih rasanya buang-buang duit, tapi ya karena anak-anak suka ya, karena kehebohannya dengan berasap-asap itu teman-teman ya. Oke lah, dicoba sekali-sekali. Bang, ini namanya apa bang? Dragon Breed Kasap. Dragon Breed. Ternyata salah informasi. Ini namanya dragon fruit. Mungkin karena warna-warni rasa buah-buahannya teman-teman ya. Nah, gimana buat teman-teman pengen coba? Kalian bisa langsung ke sini, ke Expo UMKM yang berada di Blang Padang, Banda Aceh. Dari mana, Bang?
taking. You just gotta wanna keep chasing. Put you everything you're facing. Keep up with the pace and adrenaline rush starts racing. Get through all the things you hate and don't let the others in charge of your dreams. They just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team, and if you're alone, then a one-man army. So you better be starving. And you better be carving. Through the hate keep marching. Dan seperti inilah penampakan cara makannya teman-teman. Udah seperti naga ya teman-teman, keluar asap dari mulut. Ayo dicoba. Mari kakak dicoba kakak. Iya. Seru ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jalan. Kita lihat di sini terlihat banyak stand dengan beraneka ragam makanan. Ada kakak-kakak cantik juga. Banyak sekali kakak-kakak cantik ya teman-teman. Buat kalian yang belum punya pasangan, silakan ngelirik kakak-kakak di sini. Saya ikhlas kok. Nah teman-teman, sedikit informasi, pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UMKM Aceh mempromosikan sebanyak 166 produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan pemasaran produk UMKM Aceh dengan menghadirkan mereka ke setiap pameran, baik di tingkat daerah hingga nasional. UMKM Expo 2022 ini berada di Blang Padang. Sudah ada sejak tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 5 November. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top of the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. You just gotta wanna keep chasing. Put you everything you're facing. Keep up with the pace and adrenaline rush starts racing. Get through all the things you hate and don't let the others in charge of your dreams. They just don't know what it takes to be seen. You see the ship take control of your team, and if you're alone, then a one-man army. So you better be starving, and you better be carving. Through the hate keep marching, and every day keep charging ahead till you get what you want, what you dream. Regret is a thing of the past, and you'll see that you always had it inside. Is the key to make the most of this life we lead. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Never give up, no, we never sit still.
stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the faster start tripping. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. You just gotta wanna keep chasing. Push through everything you're facing. Keep up with the pace and adrenaline rush starts racing. Get through all the things you hate. Buat teman-teman, terima kasih sudah ngikutin keseruan kami hari ini jalan-jalan di UMKM Expo Banda Aceh. Sampai ketemu lagi di momen-momen berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, serta share video sebanyak-banyaknya biar channel kami terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. It's time to